2025 मेरेन गोय हे देशातले पहिल्या क्रमांकाचे स्टार्टअप डेस्टिनेशन जातले। हातूंतल्यान 10,000 परस चड नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपो परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपो आणि परिशदेक सुरवात जाल्या। उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो आणि येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हाजर आशिल्ले। हातूंत सुमार 2,000 प्रतिनिधींनी वांटो घेतला। The main objective of this event is to boost business in the state of Goa by providing the platform to investors to connect with the Goan businesses. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has urged us to take the pledge for building the new India by 2022. An India that will be clean, poverty-free, the corruption-free and terrorism-free. An India which will focus on the skill development and make in India. फुडलो वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपो दुबय आयोजित करपाचे UAEच्या विदेश वेपार प्रशासनाचो पालवी सरचिटणीस जुमा मोहम्मद अल कैतान सांगले। I am confident that UAE business will be keen to explore new trade and investment opportunities, and the Vibrant Goa Summit is the right platform to begin these discussions and identify these opportunities. भायल्या उद्देजकांक गोंयांत येवन उद्देग करपा खातीर गोंयची माती येवकार दिता अशें धेंपो उद्देग समूहाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले। Goa, as Manoj says, is a very inviting place. We are very happy people, very cordial, peace-loving, very harmonious community, which today in the world is very, very important, looking at various events happening in many parts of the world. So I said the same soil needs to invite business. पणजेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसूजा आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी।